Sebakeng se bitswang Linda Mkhondo, baahi ba re ba se ba dutse mona dilemo tse fetang tse 5 empa ho se phano ya ditshebeletso. Puleng Sithole ya dilemo tse 50 o re metsi le ona ke phephetso e kgolo. O bolela ha diteraka tse tsamaisang metsi di tla hangwe ka kgwedi. Re na le dijojo tse tshelwang ka mona, empa re na le teraka e one re tshellang rona haholo mona. O thole hore na ka nako re tlala mane ntshong pompong pela police station ho le rona ba bang ha re kgone ho fihlela moo. Ha re na ditjhelete, ha re sebetse, re be re kope bana ba re kgella metsi, re ba patale di 5 rand. Baahi ba re seo ba se hlokang fela ke phano e ntlafetseng ya ditshebeletso. Ditshebeletso haholo di sebeletsa Qwaqwa, rona di re sebeletse. Ntho tse ngata di entswe dilemo kaofela Qwaqwa. Ka mona Harrismith e se le dilemo ho sa ahuwe matlo. Bona re tla ibile tabeng ya mosebetsi ba bothata haholo, especially rona bathong ba batjha, kgono re etse eng, re qena se re bulela di-smokers dikhoneng. Lefapha la Puso ya Kopanelo Freistata le se le netefaditse hore le ngolletse kantoro ya mopresidente hore a kene dipakeng. Makgala Masiteng, SABC News, Harrismith.